Sike Glocal Cham giáo nó bấm mày na ta thon riwe Manipur khâu zat kanai ka khâu gwang tang mangmai nai gwang mai hai tingkom akhat makai tang bam sidi asai ngan na Manipur khadi central government re suzak bai kungwang lau khang Manipur student ka gwai re sagwang kan me khau kaniu tong demand tai tigwang tanglo mang da bam mai tai no ni mangmai indau na dula na school college student ka gwai gwang kariu lana rally tat kan mai khau tai governor dang khau gut khang sudi khori student nun le police personnel nun ka khau agai agi mai pat kan thai student nun asek ta police nun ribai ka biulo kan mai ni nai ka nei Manipur State Force re student nun ta bai ka biulo kan mai tai no ni mangmai indau na asai Bisnupur district bang khonai mai Nambol bazar khoni rally tat kan thai dula nei jingbang Nambol khau student nun guang ka doi lana lo thon rally tat kan thongai internet thing mi ri hai loingam khungrak mage Central Forces kagway Manipur kau redio ganto State Forces kagway tom tiak tay lani magay tuna hilaw may placard sila na rally tat kantuangay rally tay Nambol Bazar kori Nambol Police Station guang lana poising tat alam lana Nambol Bazar kau ngalaw kanay dula na tay ritaw na Nambol Bazar kau student kagway tu khang jang khang thai bang na Nambol Bazar kau protest tat kay ba may tuna sae September chuku nung Thobal SP office kau protest su kore kabiu kan mai nun ta lapat khang gut mai district hospital Thobal tong ambulance akhata tau kum na su kasi lokan mai akhani driver ta bai kabiu lokan mai tai inpang mai ta ne mikup mai tan hai huduan khau tan patdan makhang chief medical officer Thobal Dr. Y Nokul ri ti thai pat kan nei asai Cham mai nun le katong office kau sauriu mai gan khau sa kan mai gyu tho Thobal district tong ambulance akhat na mai ri Manipur tong irang khau kabiu mai gwai ta kage nai mi khau phungpat phungut na bam tonge irang khori masai kabiu kachai mai nai thei tuna sagwang mai gan khau ta ni mai thau di ngei tuna ka khat na ambulance ri SP office kau kabiu kan mai nun ta phung khang gwang mai ta protest suba mai ka gwai ri ambulance ka pek khona rap mangna kalu khonai mai kaman kuk mai puat azu ni su kasi longam ka thei tuna CMO roi no ni mang mai lat sa ngane ambulance ta tau siau mai khautai ka zau mai nun gwai lun thai makse ni student gwai ta tho hau magei tuna sae police kau FIR chalo kan thei mai gai mai rui kuk mai tan tai tan dat makhang mi sa kane nga pui sai tu tawri ta sia so chi sai tawri athem khang de abang de koi lo ba dum chale de bore de ki nari potore koi da hing chu na pare de wei de ki sum da na sok pa da te ni da ni tok jo ba de je na sai ki na ni tok dok chi angan ba de ki sa se mo jo hai bi de koi student chi ma pot de no tok pa de ki koi DC office da tok ba student chi ma tu ni na ambulance ni ba ki kap ta ga sa ta chi treatment tok ga moi ji mayang mo chala pa dugi moi cha thung thijin sa to si loi pa pe to ro de ko posta de almost ga lo de pasda pu mari kare ha ka ta fa na so pa yawe Manipur twang irang lui sin gang hilaw mai poing gru kazau mai memorandum akhat Lok Sabha MP Dr. Angom Cha Bimol Akoizam Union Home Minister Amit Shah khau tilaw kan thei tu na sae Manipur tong irang charit gudba melam akhatni kuki militant rui drone sinsu na bom tatkai melam akhani masai ching ripcharok hian na relief camp khobam na renra akheng ba mainun lam khoni kaza wei tu na sae inbu na ching ripcharok hian na central forces ka gwai rui nungning than mangna tan mai national highway ka gwai khau pochai phungpat mi khau thing mai mak khang akhani bai melam azu ni union home minister khau tilaw kan the Administrative Committee Member Thobal Jila Prasad Gram Panchayat Re District Hospital Thobal Administrative Committee Members Thobal Jila Parisat Gram Panchayat Re District Hospital Thobal Tuang ENT Department Khangkage Nai Mai Pochai Asek Thobal Deputy Commissioner Bang Khau Tilaw Kane District Thobal Re Leng Mai Deputy Commissioner Thobal Tuang Conference Hall Ko Administrative Committee Member Thobal Jila Parisat Gram Panchayat tuang official staff kagwai kazao na tatkay kan may mumtay committee tuang chairperson KH Somari ENT Nukwan Rock Razao Khau Good May Mesin Chaku Deputy Commissioner Ahan Them Subas Khau Tilaw Kane Deputy Commissioner Tayrui Sakan May Kyutho
Thobal District Hospital khang kage nai mai machine intang nati puni akhani naw sunu kai migan khau rims jenims khau tat mangna District Hospital khau jawnu khang akhani doctor nurse kagwai rui mi patient kagwai ta lungning gut na simrai shulau khang salau kane tamru na kanai tang mai all gone mai kai kwang Assam Manipur Nagaland executive meeting asai none longmai district bang khonai mai longchum nam khau ta kai kan the Pau chun thai lung gon mai general secretary rui asai tong meeting lang khau mai gwai khau salau kan the meeting ka hau thau khang pau adai gon mai tupul khore kai pau ragwak khau in silona meeting ka hau kan the Pau gui chung gon mai general secretary AZK AM Andre thonriu mai latsa khani pau kaine swang gon mai treasurer ti hai pau adai gon mai tupul khau treasurer tan hai in silodat kan the kene swang gon mi ri chana puna lumnu mai su ko tu na be goi na khau ka riat lo kane gon mai timik hai December chanai 2024 tong offering akani kaila khang suna tingkum khau dangka hai khat hai central committee khau tigwang khang sa kan the gon mai house longmai none khonai mai khang ni sa kane gon mai conference 2027 khang hai tamang long dum khau zang nei nei hai tat kai khang tuna salau kane Gon my first conference souvenir education lamni kapiat kane. Buang puni my executive meeting December ru na kanai 2024 khau nam kau luang ham age thai tauling pung khau bamdat ikho tuna dinglau kan the. Asai tong meeting kau hai zi chun thai lung rui chun hi sulau kane. Azon gon me rui meeting bampi akhani guichung gon me rui meeting secretary sulau kane. Cham ngalau the. CK Glocal Jaloba Mai Akani Matrom Loba make a going the Twin Kuway in Buna Mitong channel called Cham Tigwang Lokang WhatsApp number 76290199486 Kani 7005127334 Kauti Taiwan Long Way.